TV. Selam dostlar. Bu dünyada her hatın kızda diyerlik iki tilek yaşay. Birincisi təmlep aşarga, ikincisi təmli rizikli diyetada oturga. Şuna göre bugünkü tapşırığımızga biz gümən hatın kızlarını şakırmadık. Karşı alığız. TMTV telekanalında təmli küreşte konakta estradımızın popüler rejissörü asıl yigitlerinin birisi İldar Rahmetov. İldar Rahmetov. Jırlı, мұңлы İldar Rahmetov өзгермегенсің. İldar бірде қаман жырлап жүресің. Журналистке кірмегенсіңдер енді қаман. Сәлмісіз әйін. Сәл Аллаға шүкір. Сәлмісіз әйін. Міне бит ол. Күштенештер білен алып келдік. Диетический торттар. Диетический тәмлі ризық білен диетада отыру. Мұның нәрсесі білен өзіншәліклі. Тәмлі күреш деп жазылған. Тәмлі күреш деп жазылған. Хаминде бұл торттың тұсырығы шыққан. Шолай ба? Әйе, шуның үшін базар кетіп Қызларға береміз. Әлбәтте бұл шойару. Әлбәтте. İldar, бик зор рахмет бүлегің үшін. Біздің bu форматта әлі сенің келгенің бар еді ме біздің тапшыруға тәмлі күрешке? Жоқ. Сен келгенде әр уақыт екі Әйе, ярышы әйе біздің. Гіл ярышадыр егенде бүгін ярышасың телевизион тамашашылар білен. Қазір біздің телевизион тамашашыларымыз рецептлар юлдыйлар артистлерге, жыршыларға. Қазір мен сен артистен көрсетешекпін бір рецепт. Сен şu retseptinin fotosu boyunca neydi rizq әзірлерге тиіш боласың. Әгер де тапшыру ақырында сен әзірлеген rizq нәқ шулай фотодағы кебек келіп шықса, үстеуіне әлі таған ошарлық табылса, сен біздің тапшырыбыздың генерал спонсоры болған Көкмара металл сауытсыба заводы ашық акционерлік жәмғиятынан әлігі Көкмара Тобасы сиңа бүлекке. Әгер де Илдар алай болып шықмаса, әгер де сенің рецепті келмесе тіге айса бұл яғы білән. Бұл табаны шул рецепт илаушыға жіберебіз. Аңлашылды ма? Шарты бик ғадай. Шарты бик ғадай. Бесе оңыштар деп қалам. Әйді ектибар экранға кім екен ол сиңа қаршы бүгін керешуші. Танышабыз. Маликова Алина Нияз кызы Казан шәһәрендә яши. Балалар табибы булып эшли. Бер улы һәм бер кызы бар. Кичкенәдән әнисе янында пешерергә өйрәнеп үскәнгә, пешекче булырга хыялланган. Ләкин тормыш үзенчә борылган. Гади ашамлыкларны тулыландырып, экспериментлар ясап, гаиләсен шатландырырга ярата. Я Илдар шулай иттереп таныштык. Маликова Алина белән фотосын күрәсең киләме? Хәбиб фотосын да күрсәтәм ул кызның. Ул рецепт илаушының. Біттере отырған ақырысы. Вот. Менә бит. Пешекче булырга хыялланган, табибе булган. Әйе. Халат әйе. Халат калыштырып. Һәм менә мондый рецепт иллаган ул безгә. Безгә дип әйтәм инде сиңа Илдар. Бу кош теле эчендә түгелме байым бу нәрсә? Буны кыралай мен аңламаган нәрсә икән. Кош теле бар бит әле, ясыйлар камырдан. Аны ничек ясыйсың булат? Ты что моны? Мин беләм моны ничек ясаган. Яхшы. Без берсендә ясап күрсәткәннәр миңа. Бәлки салаттан гына ясарбыз. Салаты краб таяқшыкларынан салат дип аңладым инде моны. Бу рецепты шул. Ул аны ниндер савыт иченә куйган. Ялгышмасам бу сырлы деп әйтәсем. Сырлы түгел, сырлы шундый савыт. Ярар. Хәзер төшенербез. Чигәнен мен сиңа кыйбат булмаган бәягә генә рецептын әйтә алам. Димәк, уңышлар сиңа. Рәхмәт. Уңышлар рецепт юллаучыбызга. Ние? Җиң сыганып торасы юк бүген. Киттек, пешерә башлыйбыз. Я Илдар, син сораган бөтен нәрсәләр бар. Краб таяқчыгы салатының рецептының бик гади. Үзең күреп торасың, аның эчендә йомырка, нашыл краб таяқчыклары дип әйтәбез без, кукуруз, Кытай кәбестәсе. Кытай кәбестәсе нәрсә килмәде микән? Нәрсә килмәде икән бу. Бу Кытай кәбестәсе Татарстанда үскән диләр. Шулай дип. И ул краб. Яшел. Яшел. Илдар, берсе юк. Берсе юк. Син моны эшләле башта. Анасы теге икенче эшне туктарбыз аны, яме? Теге бергә. Теге бергә. Теге коркыныч бергә. Нәрсәгә ул кирәклеген. Хәтта майонез да барсам була тора. Күбрәк яса краб салатын бик яратам. Шуңа күрә рәхәтләнеп ярар. Инде мен бит әйттем, әгәр дә җиңсәң, син әгәр дә башкарып чыгасаң, бүгенге эшне
Bu таба сеники була деп эме, биздин тапшырыгыбыздын генераль спонсору Кукмара металл заводу. Бұл екінші түрлі мұның болады, қаралы малай, бұсы тағы да моторрақ көріне. Бу тагы да моторрак, бу тагы да ныгырак, тагы да шәбрәк, беләсең. Һәр модельләре, менә яңа модельләре берсеннән берсе уздырып бара. Берсе уздырып бара. Аңлыйсыңмы? Ешо шуңа әйтәм. Телефон модельләре кебек. Һаманда заманчалаштырып. Но элекләрен тест-драйв үткәргән бармы? Алар кирәктер инде аның. Кирәк, әлбәттә, анчык тест-драйв карап торыр өчен түгел бит инде ул. Хәзер бу табаларга инде тимер кашык белән керергә була. Менә булар. Буларга инде хәзер. Күрдеңме ничек технология? Бәрәң элекчә тулай торакта. Аны кырмыйсың инде, ул чиккә ябышмый. Аны карасың. Сатыга атып җибәрдең, антылып киттең. Тимер кашык белән кердең, бер нәрсә булмады. Димәк, достар, тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводы, ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Һәм әлеге савыт-сабаны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез үзләренең кибетләренә барып, фирменный кибетләренә. Аның берсе Кукмарада, икенчесе Казанда. Казандагы адреслары Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк Сәүдә үзәгенең 1нче каты һәм Мусин урамы 23Б адресы буенча урнашкан кибетләр. Барасыздар, таба аласыз, кәштрүл, казан, мангал, анда нәрсә кирәк, җаның итеп бөтен нәрсә дә бар. Рәхмәт. Кровавый палочка. Яра, Илдар, әйдә, син туры әйтер, силитр узын турыда, син белән күптән күрешкән юк. Илдар Рәхмәтов, ниләр? Ничек концертлар? Концертларыбыз Аллага шөкер узды, Илдар, бер килеш, Аллага шөкер, рәхмәт. Билетларда җитмәде әле, билетларда җитмәде. Кассада калмады билет. Менә шулай. Бакша. Үзеңдә ничек? Әйбәт, бер кие ятабыз инде безнең. Малайлар үсәме, малайлар түгел әле анда. Кешесе кызда инде һәр 6 айлык булды. Аллага шөкер, Субханалла кем әйтмеши, үзеңне әйтмәсәң, үзеңне мактамасаң, сине мактамас. Кешеретенә керә башлады инде. Инде кеше кебек инде хәзер. Инде хәзер. Башларын күтәрә инде. Әйләнә башлады инде. Шалтыр-пылтыр. Но кызлар икенче төрле икән инде ул була. Аңлыйсыңмы хәзер? Кулдан төшерәсе дә килми, Илдар. Яхшылап үбеп кенә торасы килә, Шулай. Хәзер аңлыйсыңмы, нинди назга төренеп яшим мин хәзер. Назга күмелеп. Нык. Ни өчен шундый йомшак характерлы мин? Менә шуңа кызлар үстергәнгә инде. Я Илдарның күңелдән ишкәрде инде, алайса. Иң беренче сүзе дә әттә булды аланың, әйбәт булды ул. Миңа да шундый әйткәч теге, 4нчесе малай була дип әйттеләр миңа. Менә әгәр дә син әттә дип әйткәч, милләр хәзер беләм инде миңа шундый яздылар Instagramга. Әттә дип әйткәч, алдагы балагыз малай булачак. Тагын барсагыз? Син моңа инде шанып инде хәзер. Ничек дип уйлыйсың? Киләчәктә. Минем җавап юк минеке. Җитәр. Әле малайлар үсеп килә бит, булыр әле. Эш кыз булгач инде ул, эш кияү, эш малай була дигән сүз, Алла берсе. Шулаймы? Көтәргә генә кирәк. Озак көтәсе калмагандыр дип, бер 10 ел. Ярар. Илдар. Нинди һөнәрләргә өйрәндең кабаттан теге? Искә төштеме баланы? Памперслар алыштыру. Суда кыйындыру, мунчага кертүләр. Менә шуның гына әйтте үзәсем килә, кыз баланыкы икенче төрле икән. Икенче төрле икәнме? Икенче төрле икән. Шуңа күрә бик куркып кына маташам мин анда. Балаларныкы җиңелрәге. Менә шуны әйтәсе килә. Шуңа күрә теге бик куркып кына маташам мин анда. Ярар, малайлар менә абыйлар ничегрәк кабул иттеләр баланы гаиләгә теге. Курчак, менә шул. Безгә курчак, безгә машина кирәк иде дип әйтмәделәрме? Йо, алай әйбәт карыйлар әле, икесе дә карыйлар, икесе калалар. Теге без Сез инде кадәр җибәргән микәннәр бар үз ресторанга без. Юк инде, анда бит сөт кирәк. Сөтне җитер. Я сөтне инде, смесь алдында булгатны да бирдем. Смесь белән генә булмый, булат. Булмас, менә безнеке була бит әле ничесе. Ишәбәле ул сезнеке булмый. Безнекеләр бит шулай смесь тагы. Йо, без ни тәбез. Теге үзебез. Әле үзебезнең сөт бар дисеңме? Үзебезнең наша корова дает еще молоко. Безнеке бик сөтле булмады шул. Безнеке бик сөтле булмаган иде ничесен. Ярар бу бит тормыш.
Әйе, менә шулай гаилә хәлләре турында әйбәт кенә сөйләшеп утырабыз. Әйе. Мен теге якын тема булгач инде. Әйе, безнең хәр бит инде шундый яшь. Теге мат капиталлар, теге участок бирделәрме тагын? Әйе, менә шулар турында сөйләшеп алсак, улайбы булат. Хәзер бит әле теге ипотеканы теге ниен кисәләр. Әле каплап өлгермәгәнеңме? Каплап өлгермәдем, менә әйбәт булды әле, ансы да була. Каплап бетерергә хәзер. Шалтыр. Бетте китте вәссәлам. Әйбәт. Син ярый эләгеттең ул проектларга. Мин бит эләкмәдем, безне 18-дә туды. Ярар, исән булсын балалар. Аллаһка шөкер. Так. Ландыш декрет ялында инде. Хәзерге бала үстерә. Мунча кертәсез, майлар ярдәм итә. Син дә хәзер инде элек кая тоткарланып йөрмисең, эш бетегә сразу өйгә чабасың. Әйе, ничектер хәр тоткарланып йөрүче дә килми була. Үйгә кайтасы килә, ничектер теге сагындыра, малайларда әллә ничек. Әле малайларда сагын. Юк, малайларда менә шулай сагындыра. Нигәдер менә шулай хәзер ничектер. Демәк, син инде теге русча әйткәндә семьянин булдың хәзер. Әйе. Күпчелек шунда. Моны ярар илдер күпме теге яшь җилкенчәк кебек. Сикереп җигереп җиргә була инде, әйе. Һаман анда. Шасы да килми хәзер. Әйтмәдә. Менә шул. Ярар. Алга таба эш дигәннән менә кайда эшлисең? Мин беләм инде син бик күп ДКларның директорлары да булдың инде. Бик күп ДКда инде, бер ДК инде. Санаторийларның җитәкчеләре булган инде түгелмесең син? Шифаханада команда эшләмәле. Эшлисең әле анда? Эшләмәле. Нишәптәге бер төп эш кирәк шиндер булат. Хөкүмәт чеким әйтмешли. Атнада ничә көн китә шунда менә? Атнада 3 көн була инде, 2 көн була. Дискотекаларда куясың дип ишеткән идем. Ие. Шул эш калдымы сиңа әле? Массовик бит инде. Культ массовик. Затейник. Затейник. Нинди җырлар хәзер трендта? Трендта. Юк, анда бит күбрәк өлкән кешеләр килә ятырга санаторийга. 80-нче Абба, ие, Modern Talking, CC Кетеш. CC Кетеш. Доктор Албан. Һәр аннары тагын инде Мираж. Илья Муромов, Мираж. Руки Верх. Корнилёв, Леонтьев. Нормально, команда в теме. Хәзер беләбез бөтен көйләрне. Яшьләрнекен куймыйлар инде. Аларда да сораучы бар. Сораучылар бар. 80 яшьләргә биләрме? Юк, 80 яшьлекләр түгел, менә 60 нишләп безгә теге яңа музыканы куйсың? Нишләп безгә витаминка бирмисең? Юк, нишләп безгә витаминка куймыйсың? Юк, витаминкага хәтле барып җитмәйбез без. Без теге Биланда калабыз. Биланда и Пирожковта. Пирожков инде махсус сондайлар өчен яза бит инде. Шулай микән? Әлбәттә. Вот менә шул. 13-14 яшьлекләр Пирожковны Эш турында сөйләшеп алдык булат. Миңа җиттеме бу? Или тагын җитте. Калган булай гына ашарбыз. Мен байда ашарга яратам, беләсең? Тик курсам, анда бит әйдә 1 савыт ясый, анда 1 савыт иде. Менә аны эшләп бетте диярлек, Илдар син. Бетте дәме инде? Әйе. Почти. Эшләп инде, әле кәбестә турасы бардыр ич. Әйе, кәбестә бар икән. Син кәбестән туры итер. Иншәптер менә бу. Мин үзем дә, минем кызлар да менә бу крапта яхшыларын ярата. Мин аны үзем дә бик яратам, кешкә тыелып тордым, менә нигә ярармы икән дип. Син бигрәк тыелып тормайды. Шулаймы? Ярамый. Тыелып торсаң ябыгасың ди. Ябыгасың ди да? Тәк кәбестә ничек турылар булат? Нормально син, стабильно? Я, мин стабильно, мин бер качан килмәгәнсең юк, әйе, отказать иткәнем юк, ашау барганда. Барганда ашыйбыз дисең инде. Әйе, ашаган малда өмет бар диләр. Принцип. Килешә, мин дә ашыйм теге. Күренмәй генә ашаганым, сизелмәй. Ярар, җырлар. Җырлар, концертлар. Концертларда катнашасыңмы? Нинди концертлар белән йөрисең? Кайларга чакыралар? Үзең оештырга алыйсыңмы? Солянка-малянкалар. Булат, солянка-малянкалар бит инде безнең, үзең беләсең. Инде Казан концертлары да инде, менә ни? Шул теге Ил Сафабы чакырды әле менә кунак иттереп, шуңа барасым бар. Шунда йөрибез инде. Яңа җырлар дигәннән менә 2 яңа җыр эшләп киләм. Так, Илдар Айдан, ничектер иҗатта сунган, теге кирип китеп җырны эшләп булмый нигәдер. Теге икеләнәсең. Һәм инде киңәш кирәк. Күп кешегә шалтыратам. Ничек булган? Дусларга да теге тыңлатып карыйм. Ничектер элек үзем генә сайлый торган идем. Хәзер әле ничек икеләнә башлаган. Авторларны алыштырдыңмы әллә син?
Авторларны да Битне Темирбаев иде. Айдар Темирбаев инде безнең, юк. Авторларын алмаштырмаган Темирбаев һаман сайын. Мин аның сүзләрендә, көендә икеләнмим. Аранжировкасының не кыяфәте буламы? Сен аранжировщик кимсең? Әйтәм мин сиңа хәзер. Әйт миңа ким синең аранжировщигың, һәм мин сиңа әйтәм нинди җыр булачак. Ана өчен нидә бар, Юк, беләсеңме, мин бит менә теге хәзерге бик күп кеше эшли торган аранжировщиклар белән түгел, менә гилдә күренмәгән аранжировщиклар белән эшләсем килә. Әйтте син миңа акча экономия итәм дигән инде, яра. Сразу әйтергә. Мин гомергә шулай булдым бит. Аны менә эшли башлаганда без Рамил Асхадуллин белән эшли башлаган. Рамил Асхадуллинны кем беләдер? Бер кеше дә белмидер, шуңа күрә. Без генә кеше иттек, без генә таныттык. Йо, аны без таныттык инде. Ул тоже эшлидер, ну яши бит. Аның аларның ниләре бар? Кызыгы, Алымнары, хотлары дип әйтәбез инде. Дөрес. Менә хәзер инде Адил Хамзинны кем белә иде? Адил Хамзинны нишәп белмәскә аның теге. Ул вакытта дим. Ну, анда инде төрлечә инде. Так. Бездә ни булган? Әкем ни ди яңа аранжировщик, ни яңа исем әйтә аласың да, әле мин ишетмәгән. Ну-ка. Ну, Ахуновны беләсең, мин Ахунов беләшим. Ахунов, әлбәттә. Яшәсен Ахунов дип яшим мин. Рөстәм Ахунов, әйе. Берүк яшәсен. Төгәл иттереп тәшли. И вакытында да сызмый. Вакытында эшли. Менә бик күп җырчыларга, артистларга шуңа күрә аның эше дә күп. Аллага шөкер ди ул менә ул бер көндә дә кемдер әйтә менә язып атырга мөмкин ди. Ул язып атса да ул аны яхшы эшли. На совесть диләр инде. Чөнки үзе музыкант кеше, үзе гитарист. Күп еллар эшләгән. Бик уңайлы эшләргә. Бездә бик күп җырларның аранжировкасы, кстати, Ахунов. Вот. Рәхмәт аңа, Рәсәм. Рәхмәт. Яшәннәптә. Рәхмәт әйтеп алыйк әле. Ярар. Нинди җыр, нинди тема әйтәле менә. Хәзер бит тема селода авыр беләсең менә без үзебездә эзлибез кадәр теге кешедә әле кабатланмаган, һаман теге илтеп генә булмасын дип. Казан хәзер эзлисең. Ни урыс эстрадасын моны салыргамы инде? Мин синең белән сөйләшеп монда. Юк, сөйләш сал. Сала сөйлә. Менә урыс эстрадасын тыңлаганың бармы синең? Хәзер теге тыңлаштыра. Без бигән руки верхлар бар бит әле. Әйе. Шуларны хәзер перепевать итәләр. Теге киридән җырлыйлар. Икенче аранжировка. Әйе, менә шундый тенденция китте. Шундый тенденция киткән. И шуңа күрә хәзер яңадан 16 яшьлек яшьләргә шулар темасында эшләргә кирәк дигән ни килде минем башыма. Фикер килде. Ну, татарларга кирәкме соң ул? Җырлар нишәп кирәк булмасын инде? Дискотечный вариант, ләкин теге нине калдырмаска, менә бу акчашәкләргә күмелеп, очар идем җилләргә, менә шундый ерак теманы калдырырга. Шуны әйтәсеңме син? Юк, мин аны әйтмим, мин аны без җырлый торган теге ишек алларында гитаралар белән җырлый торалар куйтар, менә шул чакны шундый. Күкәй. Йомырка. Ни бары безнең заманда хәтерлисең, ник чыкмыйсың бакчабызга шымыртлар чәчәк ата. Әйе шул? Бар. Вот шәп җырлар нык җырлый. Менә шуның өчен ниләр дәдем. Так, күкәйне нишләтәбез була? Нишләтәбез инде аны? Моны турарда шире чыгарып булмый дип пешкән күкәйдән. Пешкән күкәйне бер-берсенә бәреп атабыз да. Әйе, чистартасың да. Чистартабыз да. Шалтыр-пылтыр турысында монда саласың инде. Менә моны биреп торасың, чүбен салырга. Әлбәттә, Илдар, рәхәтләнеп. Чистарт чүбендә шунда сал. Әле койнар икән әле, кара. Димәк, әле Илдар Әхмәтов башкаруында без ремикслар ишетергә мөмкинбез икән. Әйе, менә шул. Әйе, ашыкма, тепловоз, азга туз, перронда бер яшь кыз төшерде миңа күз. Тепловоз, китмәче. Менә шундый җырлар булган. Йөрәгемә ут сипмәче. Hey, килче яныма. Килче яныма, кемне урасыл репертуарда булса. Килче яныма, салу кыз. Яр инде бу икенче булды. Килче. Менә шулай. Не җырлар беләсең икән син? Әйе, менә шундый җырлар бар бит. Бар. Онытылып нитмәгән теге. Онытырга ярамый торган җырлар бар менә. Бик теге әле заманында ул вакытта интернет юк иде, YouTube юк иде, ВКонтакте юк иде.
Qarali biz salatqa ne көкенің сарысын салабыз ма? Yumurqaның. Көке deyirsən. Ne kuke bizde kuke diyorlar. Kuke Akvada yazgam. Sarысын салат мекен? Салайды нәрсесі Ол бар. бик приятный bir түгел бит ашаганда. Шулай та ол тиги на любителю. Салма алайса. Оғын Салсаң ғана яры, салабыз. салмасаң яры дегендей. Мен фотодан қарайым әлі, бар ма екен аның сарысы? Міне қарап алайлы сен, шуны айтмақшы болған емен. Так. Тиги специалист болаrak бик Көрінбей мұнда біттелесі мұнда майонез білен бұлғатқандар да. Салғандар бұғай мұнда барысын. Жарар. Аны өрек кешектер білен ғана, еме? Мындай сарысын. Жоқ, ұмай, мұнсында айтам, өрек кешектер білен ғана. Ну тигилей ауызға көбірек кіре бит. Жоқ, ірі білен яқшырақ дейм бетін, керісінше. Уақлап азапланма. Жарай. Біздің краб тояқшығы салатының ішілігі енді әзір. Диярлік, çünkü ол бик жеңіл, бик тез әзірлене тұрған. Рецепт бик тоқлықлы ол. Аңлашыла, ләкин қала бір ләкин деген сөз Илдар. Ләкин. Сен де көрдің ме? Оны не сауытта? Шул менә шул сауыттан. Не, мен мұны құш тілі деп атайым. Ты құш тілі ішіне салғандар, еме? Пішәлер бітә нелер табада құш тілі. Аңлады мен сені? Құш тілі. Ләкин Илдар құш тілі түгіл, мен сен айтып қоям. Шулай міне? Құш тілі түгіл. Қамыр ризықтан ясалмаған, сырдан ясалған. Міне мен сен ердем етем. Сырдан ясалған. Аның үшін нәрсе керек дедің әлі сен? Не білмейм. Подсказка берем дедің бит енді. Ақшаға дедің да? Подсказка 1000 жарым. Сырдан ясалған, еме? Мұның фигураға кетірге керек сырны, значит, надо іреттірге сырны. Шулай міне? Аның үшін ұт керек. Но сауытқа салып іреттірге керек. Шулай ма? Нені? Плавленный сыр орысша айтканда. Ясарға керек. Әміне формасын кетірер үшін сырдан. Аның бітті қарасың формасын енді бұлай келген. Ол әлі жібігеш қамыр формасына келем екен әзірек соғынғаш. Әзірек соғынғаш әлі қамыр формасына келем екен. Яқын жересің сен шында міне. Сен мұнда яқын жересің. Мен ярам мен дейді. Жібіттәбіз алайсаң сырны. Жібіттәбіз. Яқын жересің де. Яқын жересің де. Формасын керек дейсің біз, формасы. Но бірі соғытқа сағырға керегінде, значит? Яғни енді соғыт, мұнда айт соғыт жоқ. Яра ойлайлы, әлі уақыт бар бит әлі. Әлі тұра бітер. Илдар. Ну, азат әйттерге қошмадар. Мұнда ғаділ күреш оларға тешпейді. Біз сен абайда ярдам еттегенде сыр, таба. Но сыр тұрғаш енді сыр нәрсе керек тағын сыр сағын. Шуайны олай, Енді шуайды, сауыт, сыр ол біздің сауыт бұлачақ. Просто мен бірсінде көргенім бар еді. Жік ішленгені шуңа көре. Жаңа айттар. Айтып, күні қара! Шу айтыдылар ма? Шуңа мен Илдар көбірек дейді, мен әлі телевизион тамақшашылар яқлы да. Енді, Несі табаны бұлайды алырсы? Шулай болмаса бет. Ұтсындар ек көбірек, мен сіздің үшін тұрыша. Бізді қарағыз, Рецептлар Илдар қызық рецепт болған. Юмырқа тәмірі. Бұлда, достар, әйдәкіз бұлай жеміз. Қазір біз сіздің білән біргелешіп, Илдар білән, менің білән. ТМТВ'да тәмлі реклама қарайбызда. Рекламадан соң сыр сауытын ясап мәтәштірірбіз. Мәтәштірірбіз дейлер. Мәтәштіріп барарбыз. Кеттік, реклама. Достар, ТМТV телеканалында тәмлі күреш тапшыру давам етеді. Бізде қонақта Илдар Ахматов. Илдар бүгін күреше Маликова Алина есімлі ханым білен деп едім. Бик ешкені ханым білен бір қыз, бір малай онасы екен. Табибе, мына шындай рецепт yollаған бізге. Илдар, краб таяқшығы салаты сенің әзіріне. Мен мұнда бір нәрсе берен алмайым. Шулық. Ингредиенттер аның бірінде ауырлығы да жоқ. Мінеқа екінші үліш қалды. Мына тігі нәрсе қалды енді? Тігі нәрсе сауыт қалды. Мына шының сауытын ясара керек. Көресің ме? Илдар, нешік ясыларын әдейді, вариант. Сен бек яқын келдің еді? Сен бек яқын келдің? Сыр. Сырны әйде жібіттәбіз енді. Қойда?
Tabadayın. Dürüst, şundan. Sen etmeyin, haydi. Bundan dальше bilmeyim bine. Mine, bilmeyim bilen, bulmayı ondan jibettek ne işimiz anlansın. Jibettek. Mine şu. Yok, bu kerekmeyi. Bu da kurup bitene kerekmeyi. Yok, men artık ni ko'rsatmak istedim. Talinkega. Talinkega shuni birinchi sorg'a kerak. Solabız yarar. Ayman. Aha. Nechuk bilan formasini keltirgansan? Ana ko'taribdigi nitrek kerak. Ana belgili bir niga sharkaga solargadir balki. Yaqin ansı da ildar yaqin. Ana sovuqda kerak, mana sharkaga solib. Tabam hazır misyon var şirkeye, şirke. No shunda formaga хотя бы yaqin kelgan sharka. Sharka shuni solasan da ana Izdayoshsi. qotqash. Berilasizmi? Qotqash olasan. Aye. Depsa? Solib qo'raysizmi? Shu ayttirib, yo'q, sen durust bizani Ben solib qo'raysizmi? Yashab qo'raysiz siz bor, Ildar. Onda yondan jibitlarga bo'laychani, kelib chiqmasa. Ayda, shab Yo'q, shunda aytayam. Nechta eksperiment bet. Yo'q, men o'zim shu. Bunda borasida qadil do'stlar. Men uzoqqa ketmasa, ayda shu aytdim. Uzoqqa deb bizning vaqt bor. Sen oshmaysandir ish. Yo'q, to'xtali, aning bitali. Ham shaxs savut topam. Mana shunday Shu savut. uylarga kerak. To'xta, shiva shansi, dальше uylarga kerak bitali. Nasıl dальше? Tamam. Ну, qatada endi ishni saldim da bitta gitti Mana o'siraman. salamda endi. Bitta ishni. Anlar bir tane olib, motor itibana aning kibik talinka qo'yasiz. Yo'q, telinkasini qo'yarmiz ansi. Ne problema tugul. Shu aydirsizmi? Ishlaymizmi? Ishlaymiz. Haydi, ketdik. Şuaytib Ildar, seni salatni hazırlab bitirding. Hozir bunda kerak forma yasar. Mana misol berem, mana ikki turli savut. Mana savut bunda tüp rolini boshqarashaq. Ayye. Sen nechikda bo'lasan ayda mana. Hozir biz sirni bunda eritamiz, ko'k maratamiz. Eritamiz deydim ansa. Eritamiz deding, aytding. Shundan so'ng ishimiz. Shundan Bizim qizig'i shundan so'ng eritkash. Sıyıqlıqdan forma yasarga kerak. Nechik yasaymiz ana, ayda. Uyla. Что, где, когда? Topshirib. Eviga shaltiratsan aybat bo'lar ekan. Yo'q, shaltiratuvlar yo'q. Angladim endi. Mana bu formaymi? Namda solasın yanısı. Ki qiz yasaytirgan forma endi bu. Namsı g'adi istakan, tustag'an. Bunday ayttirib qarasam da. Yo'q. Yo'q bo'lmay. Bo'lay solsang nechik bo'ladi? Nechta tutirib solsam? Tutib solsang. Tutirib solsang bit endi bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Sirg'ananglar. Shuna ko'ra aytamiz ekan, bo'lay, mana bo'lay stakanlarning turuvi solqin. Aytamiz sana, yordam etaman biraz. Solqin, jili, solqin. Ayda. Nima bunda qo'ysin olsin deb ayda. Ildar. Solqin. Tut birini seçet. Uyla qora, qora mana. Bunda ayırma yo'q. Bunda yo'q. Yo'q, bunda ayırma yo'q. İkisinde de ayırma yo'q. İkisinde de ayırma yo'q. Navoiy turlarında alarning ayırma deb. Mana yara olib atishim menamisiz, yara. Nima sig'ana qolsin, yara. Yeysan buni sig'ana. Sen anda qo'yaman, qo'ysa ayda. Yarar. No, ayda sen yordam etaman biraz g'ana. Solqin mana bulay turuvi aning. Solqinda. Solqin. Har forma. Har bizning jibitilgan sir. Sir mana bor, jibitilgan sirni. Sıyıq xaldarak. Sıyıq halda. Почти sıyıq halda. İçine salsak ne tuğar? Eyme? Men mana birgina ne variantim var bular. Mana ayda. Mana bulaymi? Ay qaynar. Eyme? Mana bu diriz. Ay. To'xta, ha. Qaynar. Shundan. Mana talinka ostona qo'yirga kerak noyam. Shulay o'yna. Ansida diriz. Ne bulay? Ansida. Ya ukrapni olib o'tirga bo'ladi. Yara, yoqin shay. Istalib chiramasın shay. Shundan. Soğurga kerak mana shunda üstüne tegayverdi. Shundan. Shuna qotqash buni olasingda, ichine buni solib qo'y. Sha. Shay şimdi. Bu bilmayman endi. Nasıl? Ayda shab qaraymiz. Shab qaraymiz. Shab qaraymiz deb yo'qola. Nu sen menga aytar, shulaymi tugilmi ekan? Shulay sen endi yaqin kelgan diriz. Mana bu diriz variant, ishini solib sinani formasyon shay. Mana bu namsi diriz. Üstüne solsam emas? Ya bulay ya kirisin shay mana bulay endi. Ya buna bulay. Nechik tayyorey. Qo'ysin olashay. Bulay. Formasi ya. Formasi bular. Nelar anlaşıldımı? Lekin bizga buni qo'yirishni ne talinka tugul, atigi shirka kerak, потому что Ну, tegisi ko'proq to'g'ri kerak deb bilaman. Yana ansatigi sirli bular. Sirli bit bunda da. Sirli kerak. Sirda bor, neyda bor. Yara, olay motorroqda bo'ladi savoti. Yo'q, har bildimmi sen? Bilding Ildar. Bilding, shulay. No, nechik kelib chiqadi? Mana shu kelib chiqadi elansi bor. Mana sen ataba, mana sen asir aytib. Sirni qirga kerak. Men senga oldin aytib qo'yaman. Sirni qirga kerak ekan. Sirni qirib. Ayda.
Хорошо. Мен саған қазір бір тәлинке таба тұрамын. Ey aldıylar indi beni. Yarar ayda gittik. Bismillah. Buna azırak kişiga. Şulay deydi. Havay tөгіл бейтін ол, неше бана айтмайды. Шулай деймін де Илдар, әйде қарайлы, ә? Не деп? Біз айтар, не деп фамасың сен деп? Фама ышанмай тұрған. Алай төгіл. Әйде, зор неден, еме? Ірі қырғыштан. Ең ірісінен шығар. Жырлы, әйде Илдар, бір жыр. Көп мотор жырларың бар. Жырлы ішесің. Көп мотор жырлар. Мотор жырлар. Yok her bitinde bir katta tüve şiirge basım yasap konsertler koyuşular bir kuvayıp gitti. Әйе, шиғыр сөйлеп. Şiir. Болашақта зәңгір көкке Отырып. Бар ма сенің ойға батқаның? Түрлі суретлерге кіре зәңгір көктен бола таққаның бар ма сенің? Қарап ятқаның. Міне шылайрақ. Міне шынды şiirler. Әменім бар. Bu kimler şiiri? Şimdi bizim yazdın mı? Әнғамет Набаев язады енді, мен енді Илдар сен. Мен шиғырдар язам, но шиғыр деп бек атай алмай мен аларына. Соңғы арада Мен сыңғы siz tutasız da Прикольный жырлар. Мамаев, анда тігі не, шул нелерді, нешеп сіз өзіміздің тігі ілекіге нелерді, міне тоқташларына неге оқымайсыз. Аларны да көтерге керек бетінде. Сіз нешектір 90-шы жылларда... Yok, мен ғыманнан сөйлемейм әлі, сөйлемейм. Yok, қабатланасым келмей. Yok, мен шуны айтасым келем, міне сөйлеушілерге, міне шушы Қадир Тоқташ, Мұса Жәлел шиғырларын, Хамилдан да бик көп битер. Қадир Күтуй бар, анында бик көп әйбірлері, Фатих Кәрим, біздің фронтовик шағирлеріміз. Міне алар ұнытылып келе бейт. Әнғамет Набаевлар... Жеңінің бейік 75 жылығына, бейік жеңінің 75 жылығына. Иранерге бұла, сілерге бұла, сыры тәмілі бекен? Тәмілі бекен, білмейм. Қар, жібіттімді мен мұны нәрседірсін мен айттың önce. Жетмей әлі бұл. Yok, Илдар. Жетердірсің мұсың ма? Yok. Жетмей. Анын табасы да біраз білесің міншектер. Әйде шу, кешкі аматаштырайым әлі мен бар. Зуррак көбірек. Ярар, ансы проблема түгіл шылайық. Сол, сыр көбірек болсын, еме? Әзір бәлкім бәлі керек, таба алырғадыр бізге. Кисегі білем, бұлай тұрып, мені кейт бір әрсі көрсе бұлай ішеген. Білесің, сыры да дұрыс сөйланмаған. Голландский, что ли? Сырларының қуаты сорты керек. Әйе шо, бұл юмшақ, мен қа келіп шықмай, сыр виноват Твердый сорта сыры дейлер. Пағы мизанға яқынырақ. Әгер келіп шықмаса, сыр виноват болады. Пағы мизанға яқынырақ деген міне бола бетер. Қуаты сырда, бұл емшағырақ болған. Елдар, извини. Болды ма? Әйде болғандар деп білемін демен. Әр ясы, bizаңа айтайма, көкке құшып жәрі нықлығы үшін. Электігі фундаментларға да көкке құшып. Елдар, сен ішесің бошына, мен башқарам да. Әйе, все болды. Тоқта, ашықма. Тоқта, міне Май. Ол әлі. Әйде, май, ол әлі май. Сен ердем етем әлі біразғана, еме? Тоқта. Табаны майларға ма? Yok, табана не в коем случае. Майла масқа. Нешігінде олар? Майла масқа, өзді майла. Міне, бермін дағызын әттамыз бол. Шусынға? Мә, сауытқа. Yok, шусынға ебет. Әйінде, әй. Көп кетті енді ярар. Ярар, нек? Жәл түгіл. Жәл түгіл, әй. Аллам жәл. Илдар, мен білмеймін оны, мен шой деп қатерлеймін. Меңа да айтмейлер, редакторлар, меңа да айтмейлер нешеге екенін. Yok, редакторлар меңа да айтмейлер деп. Yok, мен шыны. Но көрген бар деймін, білесің қашан көрдім мен аны? Аны рецептында yazılmaz mı tege? Yok шо. Әйде. Ya, bunu salabız tігінде қа? Әйе? Анасымында түйзіштер керек, сен білесің mi? Әйе, қотқаншы нитрге сыйық қалды, сразу саларға керек. Әншік саласың сен сыйық қалды. Сыры бек не болмады, дұрыс болмады. Ярар. Сыр дұрыс болмады. Ярар, әйде, шап қарайып, Илдар. Әйде эксперимент жасаймыз. Өзің саласың мұна. Жейіп сал, яғни жейіп сал. Қол білән гіне. Жейіп сал, әлбәтте. Тұқтайлы, қабыз метріне башта әлеттік. Қабыз метр түгіл енді. Жейіп сал, жейіп. Мен аны ішлегенім жоқ. Болды. Болды, салып бітерме. Білмейм, әлі нәрселер өзгертіріп қызықты. Әйде салабыз тағын. Жоқ, болды, Илдар. Формасын шектірепсің қа? Илдар. Кеттік. Әйде, міне шул ебірден ал әлі. Тоқта, жылыма, тоқта әлі. Қатмасын енді. Қатмаған бұл. Бірге шықмай бұл, түгі жұмыртқа тәбәсісі ма. Әйе шо. Ашығарға тиеш. Біз сырын көп салдығаның, Илдар.
Dip koydum. Yarar, ondan tege ziyan bulmuyor, onun soğutu temli bula. Bu biraz soğunarga tiyir. Yok, ansız tege mene formasını giytirgende ne? Ne bitnik ile kebek. Bu biraz soğunarga tiyir hazır. Biz onu soğutabız. Ezgine soğutabız, alarlık bulsun. Bu bitnik hazır. Aha. Mene hazır tebik mekni kaplılar biteli. Eye. Naşaytı kaplarga gireyim. Aha. No bu nişik tebik mek kebek kaplanmaya şak bitinde bu. Hayır, ağa şak bitin kırılan. Gider aja bu soğunganlarda bizim rubrikası balabız. Aya rubrika. Hadi rubrika yeme. Rubrika anlasın boy bir nerşi bizde. Bu so'ngra tiyir. Jingsen jingmesen yok. Ildar Ahmedovич'in maxsus rubrika Sır so'ngan arada. Bugün şiiriyet turunda söz uzatkan egeymen. Sen jiktir sizingen kebek boldu. Bizden rubrikamızda şuna beyli. Şuna aytem har modada şiiriyet. Şiiriyet. Mine biz sen bilen bugün tekşiremiz. Ne kadar biz sen bilen şair bola alabız. Yani mında türlü sözler var. Her birisini tartıp çıkarabız. Mesela qabaq degenge. Qabaq deb aytam da. Sen şuna arifmata basın. Qodaq desin. Men qodaq qatabarga teyish bo'lmasin. Qodaqqa masalan qoloq deyim. Yaqin kelsin. Qoloqqa sen azın tabaq desin. Ketdik shu aytib. Anlaşıldı. Kim türkilib qoladi, kim rifma tapa olmay, şol jingine. Şuna 0 aşkı, sana 1 bal mesela. Anlaşıldı mı? Yaran. Şu aytib aytib. Başta so'yib adam başlayız kim birinchi aytib başlaydi. Necek soyifasın yok. Камин нужно союфа. Союфа. Bu çıkıp giteymiş aytib. Aya çıkıp gitti. Sen jingildi, men başladım. Men jingdim, sen başlaysan var. Yok, başlaydı. Aslında sen neydi? Qo'shaydaraq aytishni yaptı. Dişiginde sen jingildin, sen başlamışsın bitinde bu. Yara, sen jingil. Qaram vallahi be. Mana bu qara bundan ko'rinib turadi, qara. Ayda. What? Kim başlaydı? Yo, sen ritma hiska. Sen jingil bo'lsin. Is. Ha? Is. Tiz. İzler 2. Tizgami 3. Tizgami? Aya 4. 5. Ha? Jiz evet aya. Jizga. Jiz. Shiz yaramaymi tege? Shiz narsasi bor. Şizofrenik. Kerak shiz ekan dedilar ha. Tak. Jiz. Qaraq, shayton ekanmi emi u ya? Vallahi Bu qar ki Şingiz yaramaymi? Shingiz? Shingiz. Yara jingildim. Sö jingildim. Bir bal. Hozir men olaman deydi. Ayda yara. Ay, har sen olasan da endi. Ay. Jirshi. Gemi jirshi aytayapman. Ha. Jirshi. Aytar, bunda bosib turshi. Turshaymi? Ayy. Chiqshi. Ha? Borshi. Chiqshi. Solchi. Boshi. Bunda kulaygan. Yo'q. Boshi sening nechik? S bilan. Boshi. S bilan. Boshi bilan. Ha, yo'q. Turib boshi. S bilan. Ha, boshimi? Bosh. Ha, men aytam boshi. Boshi. Ayy, mana bozda ishlovchi. Turishi bildingmi? Tak, turishi. Boshi. Sotchi. Sotchi degan. Nima? Otingni sen. Sotchi. Ayy, Boshi. Borshi bildingmi? Bildi. Soqshi. Soqshi, ayy. Shiqila kerak bunda. Soqshi. Soqda to'xtab bo'lmasdir. Ayy, bunda Soqshi. Qopqashi yaramaymi? Yo'q. Soqshi. Toqshi. Orbangni menga. Toqshi, orbangni menga. Toqshi, astag'firullah. Toqshi. Sirshi. Ha? Sirshi? Sirshi. Sir yosi turar. Sirshi. Yarar. Sirshi. O'qishi. Vatshi. Malay, anda tanirsa var ekan chiqa. Shigarda o'qishi. Sirshini otdi o'qishi. Ha, narsa bor tag'in shirshi. Yo'q. Jirshi. 1, 2, 3, 4, 5. Bo'ldi. Birga bir, yarar. Birga bir bo'lsin, yarar. Birga bir. Aytaylarsin sen. Har men Qarab saylayman. ayda, shu tutda olding bir. Hop.
Oh, bu çiğdim bu. Bana indi. Muhabbet. Hadi taptaşlar indi. Bana kimler gene yazan? Fenis, yarulunlar. Yok bu muhabbetke kerak emin mi? Ayda, muhabbet. Ha? Kim baştan muhabbet? Sen söylerak bit bulayım. Nişik. Muhabbet. Merhamet. Ha? Merhamet. 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 Ay, merhamet. Amin, şeşkenin sözlerine aytayım. Qabahat deb. Merhametke qatmaq Qabahat. Har bir narsa deb ayttiradi bet. Qabahat. Jansin barasa. Aha. Aybat bo'ladimi? Aybat yo'q endi. Muhabbet aybat. Qabahat. Yo'q. Lazzat barakah. Ha. Muhabbet. Si. Qabahatga sadib qilajasiz. Muhabbet seyahat. Qabahat. Yo'qmi? Qabahat, sayohat yoraydi, sayohat yoray. Yoraymi? Yoraydi, yorasini. Sayohat anda so'zlarda bu og'ir baribir. Sayohat alihit eshikdan turadi. Ikkigina eshikka to'kilib ketadi. Yoray. Ayya, tag'il narsa. Yo'q, sayohat yoray. Yoray. Yoray, sayohat bo'ldi, sayohat. Sayohat. Oo, Rayman, billahi so'z so'ylaganman. Sayohat. Siyosat. Muhabbet ol siyasattir. Ayyo, muhabbat u Siyasattir. Shunga Kerakida ko'ra yashagan muhabbat kita izlab anda sayohat. Sayohatda siyosat. Aqshga borsa. Ayya, beya. Siyosat. Marhamat bo'ldi. Muhabbatdan siyosat kelib chiqardik jamoat. Ha? Ayya. Kim bu qiladi bo'lay? Yozig'iz hozirga. Ijro tekstlar yozuvchilar. Muhabbet. Muhabbatdan siyosat. Muhabbat siyosat. Su Agar sen bo'lsang qabahat. qabahat. Yo'q, muhabbatga yo'q. Bittimi? Ayya. Siyosatga yo'q. 1 2 Ular men Siyosatga yo'q. Ayya, bu bitti. 2-1. Bittimi? 2-1 ayya bitti. Shuni bilan bitdingda-da? Yo'q bilan. Ishing ro'yxatli. Ishing ro'yxatli mana. Ish pishmoq o misol bor. Ay, tamam uzun Ish so'zlar. pishmoq. Necha ko'rinasan bular? Butun ko'rinib turadi. Ha, iya qiziq aytamiz. Necha? Ayda? Bir pishmoq. Bir pishmoq? Ha, 4 pishmoq. 5 pishmoq. 6 pishmoq. 7 pishmoq. 10 pishmoq. 10 pishmoq, 8 pishmoq, 7 pishmoq. Nechiya? Ay. Nechiya bilan tutab bo'lmayapmiz biz. Million pishmoq. Million pishmoq. 3 pishmoq. Ila tog'am men o'shamadi so'zi yarar aka. Unda Har million Isham olaman. soy 2 ga beray, 2 ga. Barangi. Ha. Barangining barangisi. Ne baranga aytadi? Barangi. Shunda o'ylamayman. Da. Ha. Barangi. 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 Nima boshqa kim Barangi. Baranga. Turan. Baranga. Amin topdim. Baranga, tiranga. Yo'q, tiranga yaramay. Baranga. Baranga, Mana tiranga. mana butun harflari почти shunday so'z bor, Ildar. Shunday yo'q mana. Ayya. Yordam etaman sana. Barangigami? Barangi. Yordam etaman, yordam. Og'ash. Ha? Og'ash. Baranga. Qarama. Og'ash şimdi. Bizda ko'p endi u og'ashlar. Suv bo'yimdagi suv turadi. Endi no iska tushib o'tadi. Nega og'ash? Shunda tura. Barangi. Yanki. Yo'q. Yankida turibdi. Rangi mana. Ayya. Rangi. Suv bo'yinda o'smayshindi. Yanki. Rangi bittiga, ne bittiga o'ltiga. Amerikanskiy rangi. Ha, klon. Ay. Ha, farqlarda söyleyip edeceğim yarar. Biz de şöyle söyledik. Rengi, mana o'zimlar rengi. Kerakmi? Kerakmi? Barangi kerakmi? Rengi. Ha, yo'q, biz rangiga. Rengi. Rangi kerakmi? Yo'q, rengiga aytirazan. Kerak rengi. Kerakmi? Kerakmi? Tirikmi? Kerakmi? Rengi. Kerakmi? Rengi. Rangi. Şamalı bir. Ellerini duratskisiz. Duratski bu gaja. Ege 2'ge 2 bulsun yarar. Yana 2'ga 2 bulsun ay. Aynen tamam birini. Tag'in Mana. birini aytasiz. Aynen birini tamam. Yarar davay. Olma. Ay İsmail Olma. Olma. Kim Ne seniki demek bu? başım? Kolma. Olma, borma. Satma. Sotma. Borma, bo'ldi. Qara, berma. Barma. Satma. Suyma. Qotma. Qotma kerak. Qotma. 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 Ne demek mesela qotma? Qotmaymi? Boqma.
Bakma ya, bağıl. Şu. Tege sözünü etme yeme. Nende baka? Bakmаны, tege nişkertip. Yok, Yok, ol bit. Vatma. Rizq tabılalar. Vatma. Yok nega sen niskert. Rizq bitti. Qaysidir Ayda vatma. Vatma. Ayda o'zimiz vatma bor emi tani saytirga bo'ladi. Vatma. Suvatma. Basma. Vatma. Olma bo'ldi endi. Şapma. Yo'q. Şapma degan so'z bor. Şavurma. Dostlar, ishga isemi bilan nishiya. Dildar og'ir emas, yengil tugul. Mana siz bizga ketib shoirlar, nishi kerak, azobxonalar. Dildar, men nishiyaga riza. Bizim bitmende oşargada pişiriyor gerek. Ildar yazar gerek. Ildardayl. Abi şimdi Alıp koy yine Ildar. şairler aç bulalar aralar. Sonra yazarlarga kile. Bizim bitmende oşargada pişiriyor. Anay hata bitti. Hayır uzun salayım ya. Jep alayım mı birazdan? Her tağın içse hatta. Tukta. Buluşunda. Yerden bittiğinde. Kılıçın boyla sıkalım ha. Haydi. Bu ayttılar da. Nasıl ayttılar? Katırga teyip. Katırga teyişu. Katkan bulay şundan soň. Buların ikisi basında bulayın dedi. Motorlar için. Motorlar için. Şapalın ikisi bulalasın hani Ildar. Mana bütün fişkası şundaydı. İyi. Qabatlab aytamiz do'stlar, bunday sovut yasar uchun birinchidan sirni biz ko'proq soldik. Ikkinchidan sirning qoti sortlari kerak. Qoti, ular bik ko'pchilikda. Parmezan degan shunday o'ylamaysiz, parmezanlar kerak, parmezan qiymat. Parmezanlar qiymat. Shuna bor sirlarning qoti sortlari. Kishamiz menchi bizlar. Bela kesek. Kisi bu jingilrek. Agar motorroq bo'lsa. Motorroq da bular, iyi jingilrek. Anasın. Ne bu? Ne tipinden kisi bol sen. Atigi prям tigi motor jerinden. Bu anda kesilmegeni yok. Bıçağı. Bıçağına tutma, sırrı şunday. İde hujası da. Şundan bilgili buladı bitti. İşitkenin barın sen abi? İnin hujası ide bula mı yok mu? Eğer de hujası ide bulmuş da bıçakları utkin bulsa. Da uylanırga kerak dedi. Ulay biri baranın şunday. Mazagi baranın şunday. Mazagi. Eylar oradan kisme. Mana bide. Ezgina qoldi. Motor bo'lsa, biz motorda bo'lsin. Bu bilan bilasizmi endi sizning shiklan ne uchun sirlarning qoti sortlari kerak degan. Chunki hozir biz buni olg'ash, bu niteda tusha. Erida tusha. Formasini saqlamaydi. Do'stlar, qotmaydi bu. Qotiramiz buni, 5 sekund. Bu barcha qotirishni qilsin. Mana rifmalar. Action tilsin. Qatsın. Ildar bizning endi sir suvunda bo'lg'ay. Ha? O'zing ayirasanmi? Motor itib bosib turam bitali kameraga qarab. To'xta. Eyda bir Jo'qto'la bit. Eli yorik o'rak solganmiz. Men shuni aytdim, ana har narsaning joyi bor deydi. Da şey etmeyeyim. Yok endi bo'ladi, bu bo'lmadi bu. Men senga yordam etarga tirishdim. Sen ko'rding? Birinchidan sir vinobat. İkinciden retseptni yasovchi. Vinobat. Bunday retsept yo'llagan ishim. Yopishqanmi etak endi mo'yladik da betingda. Jırtılib bitdi bu. Ne narsa kelib chiqdi. Olay borat ish to'laydi. To'xta, mana baytirib qo'yib qaraylik endi ide yarar. Может turar ozgina, хотя бы. Yo'q, turmay. Lay. Ya o'shanda bek motor soat bo'larga deyishdi. Bu biz bilan хотя бы texnologiyasini bildik. Bildik. Naqshlaylarga deyishiyor. Sirdan aytganimcha qoti sortlari kerak. To'xta, sen tilasang nitmani har salat qo'yib. Kirab qo'yamiz, qarayman. Sağ sir. Motor bo'laveradi. Sir sağ. Sir salmaymiz, salat salamiz. Salat. Salatning ta'minda qolib qoramag'in, yarar edi. Ha, qo'yib qarayman da. Yarar. Общий soatdanmi? Mana motor bek.
Motor not deganiki kebek to'galingiz только. Şu, ben sana direkt. Qara, illar yetar ya. Biz bularni aşağı bitiramiz, ham. Yani bir qo'shib bersang, ishonishga bersang. Neçe insansın ya bilen. Ha? Shu aşağı bitiramiz hozir. Illar. To'xtayda tirab qo'yaverin, ertaga motor ittirib narsa yasab. Dering yo'q o'ynadi, bari narsa o'tirmaydi. Ha, shulaymi? Ey. Aytdim, sirtlardan qotli sortlari kerak edi. Salatda bek aybat to'g'ri keldi. Salat. Ey. Salat için men sana hozir ish qo'ygan ekan. 4 belgisi qo'yamiz. Yo'q. Ya evet bo'lganmi qara. Tushungan bu. Ma tuzlar kerakmas, tuz kerakmas deganim. Ayar to'xtatdingizmi? Tuz solmadim. Tuzsizda qo'yim chitamni. Ara başa şap bo'lgan bu. Men bunday soatda yashab bilaman ekan bu. Bilmisha. Shinaga 10 minut sarf etdim. Yaptın? Gelmem. Şapır. Yo'q buldaydi. Ular şapta beklemli bo'lgan. Nasıl tamam bo'lgan? O'rtaga soati bo'lmadi. Nasıl kelib chiqmadi endi, mi? Aha. Yarar. Yarar. Bir ish bo'lmay. Malikova, Alina. Alina. Ну, молодец, sen Alina, конечно. Shuni ko'ngildan shunday qarab turishga bek yengil, lekin shu vaqtda qatlovlar retsept yo'llagan do'stlar, mana yengil bular artistlarimizni. Hali yori yigitlar keladi, qizlar kelsa bilmayman, yengil oladi degan ekan. Neylar qilman adam anday birlar azirlagani yo'q. Hali hatta krab toyoqchi salatında birinchi topib qo'yasan birinda. Конечно. Aslida mening bir ikki topib qo'yasan bo'lsa da. Medal. Eda shuni ko'nglimdan Alinaga topshirdim. Jingding degan, ko'p topshiribizning general sponsori Ko'kmar metasi olsa bazaboda oshiq aksionerlar jamiyatidan haligi Ko'kmar tabasi Malikova Alinaga ketgan. Alina, qutlaymiz. Eringni, bolalaringni rohatlantirib suyla haligi tovada turli rizqlar bilan, shu salatlar bilan, bunda sirlarda, mirlarda butun narsa pishirgan. Hatta telenkagada nitib berga kerak bo'ldi. Hozir ekringina joylabgina o'zingdan qoloq bilan dashasan bo'ladi. Самый главный irat kishiga. Oldina toba bilan yetirib qo'yasizmi? Qizdirgan parangi. Yarar, Alina bu seniki. Beringlar. Savolar shunga to'g'ri keladi. Bu toba bilan. Zo'r rahmat do'stlar, qiziqli retseptlaringizni yo'llag'iz. Yillar uchun rahmat kelganing uchun. Rahmat. Ularni qizigingizni tegizlikda o'stirigiz. Rahmat. Birgalashib o'stirik shulay. Bizga qizlar o'sib keladi, deb aytirsiz. Shoy. Ijodiy yumushlar albatta. Turmush davom etadi bu. Planlar. Bütün xayol planlari shunga oshsin. Deganlikda so'blashamiz. Tilaklaring bo'lsa ayta olasin. Bütün tuğanlarıma etiyenliğime durdan bir koylar selam abiga, abaga. Bütün tuğanlarıma, avdaşlarıma çok selam. Anlar indi rahmet bulacak kuruğuz için. Tapşırığa sizge bir rahmet. Hazır bütün özün bilesin. Şol anlar indi rahmet hürmetli tomaşaçılarga bizning. Her vakit bizim şu TV kanalı bilen kalsınlar. Şimdi hasile Konstantin Ernst haber bitmesin bitmiyor. Astanki'nin telekanalına bir rahmet. Temli yaşık, temli aşık, hamile temli kreşini hayrat nasayın. BMTV telekanalında kuzatib boring. Sağ olun. Kolay olsun. Başlarınız temli bo'lsin.